asaya soare ture. Just let us development. Wala maray na asaya jira rakko besani wani gurguddo lama makaruf. To kulola. Walwarasi biyati daadar keessa jira. Hurreessee jira. Oromiyaa lola keessa jirti. Naannoo Amaaraa lola keessa jirti. Now there is a new war coming up. Dhaggeeffadha. Namichi ammas lola biraatti nu galchuudhaaf deema. Tigraay fi Eertiraatti lola banuuf deemu jira. Just since I started this campaign to stop further destruction, he is adding more destruction. Dubbii warra Tigraay keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF bakka lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuuf deema. Lolli kun akka Eertiraa zamana abboota keenyaa sana hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daaraa godhuudhaa taa'uu deemuu jira. Sudaan has collapsed. Soomaaliyaan fayyuu hin dandeenye. Itoophiyaan darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu, namni xiqqaa wayaaduu danda'u, wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Itoophiyaan deebisee tasgabbeessu. But ammas diggisii duraatiin lola deemu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize goota ittiin haftee osoo namichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. I think he is the most destructive human being we have ever witnessed to come to leadership. Ammas lola galchuu deema. Biyya sanitti argu jiran jettanii jeneraalli gurguddaan kasilaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha lolli dhugee. Prime Minister Hayilamaariyaam kana matura angora ture lolli dhugee. Presidentiin lolli dhugee jennaan angora ari'an. Presidentiin Saalorqa lolli dhugee jennaan ari'an. Ammas lola biratti geessu deema. Lolli kuni ilma namaa qofatu hin jiru. Qorannoo I think Finfinnee University mootummaadhaa baasee over the last 6 years 1.5 million people died in Ethiopia due to war-related issues. Karaa saasaan dhumee fi ka beelaan dhumee fi ka baqatee dhume wal jidduutti 1.5 million. Still maal jaasalee deeggartu galaatti Itoophiyaan takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu. It's an incredible. We are facing a very difficult situation here. Dinagdee fudhadhaa. Naggaadee firanii qabdanii biyya. Hanga feetetu jaareerra namni waan nyaatee bulu dhabaa jira. Qaaloomina qofaa miti. Osoo inni bareedaa laa PowerPoint agarsiisu qaaloomina qofaa miti. Qaaloomina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Bobaan gaafa nuti waan qabatu gara ashii jirma akkana fakkaate. Amma ofishaati isaan dadda. 250 garuu barbaadee bituu hin dandeessu. Sanirraan gibiraan maal adda addaatiin. I don't know if you saw what you were saying yesterday, Jimati. Magala, woo, digani kitari. Sir, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Ako kayo rate udade. Magala tiko agaro radu galam sobradu. Manni kajiru kharab over. Nagani kajiru. Dukan ni kama cuma jaran. Kana digani. Umman ni jimma. Khasal tayo kunyum. Ummanni akkamitti kaasaa gaafata milikaan irra taa'ee rasaasa matan naqa. You know? So the reason amma loudly wanni dubbatu jiruuf dhiibbaa godhu jiru tokko lolli dhaabbachuu qaba Itoophiyaa keessatti. It's a must. Lolli dhaabbachuu baannaan naannoo diaspora takka ka harka distii keessa baatanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work. To go back and visit their family. Garu,
haalli lolaa kun itti fufnaan foora waan kee keessan hin kasaarinaa. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa, Gojjam irraa, Wallagga irraa, Baale irraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitiin galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf isin warri alaatis ummaa ta'e isin dukkaana yoo gante mana yoo ijaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qaba jettee dalagatte is fine. Garuu haala kana baatee abukaatoo warra biyyaa uummata diigaa jiru ta'uun Rabbi birattis uummata birattis nama gaafachiisa. This time we are not going to be lenient. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree uummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiruuf sirna bineensa sheeyxaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabatee justify gochuudhaan yaalu we will not tolerate that. Kana namu beekuu danda'u qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnee sirnaallu biyya teenya uummata keenyaatu keessa candaaqee carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenyetti wareegne amma maqaa keenyaan aangoo ba'anii nama keenya fixaa qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana nagara maqaa keenyaan waggaa isaan biyya diigan callineen laalu ibidda itti fidu jirra amma itti fidna ibidda kanaan yoo tole ni diriira ta'uu baannaan ni caba kana wagga jennu isin akka dhusiisuudhaaf isin mirkaansuudha miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, karoora malee nagaan barbaanne, diiguu malee ijaaruu hin beekne, balleessuu malee tolchuu hin beekne, ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirriinis hin jiru biyyinis hin jiru uummannis dhumuu ittiin fufuu jechuudha. We will stop it. We will do whatever it takes to ensure we save our people and our country. Kana resolve Kenya akka hubattanii barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country. I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti utaalu. Dura Oromiyaatti lola eegale. Sanboota Tigraay jee, Sanboota Amaaraa jee, amma Eertira jechuu barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale. Sanboota Bushooftu. Osoo jiru magaalaa xixiqqoo diiga. Kanaaf diigumsi uummataaf diigumsi biyyaa akka dhaabatuuf tattaafataa jirra. Banni si gaafannu nu dhaggeeffadha. We just want to be understood. This is intolerable kan caalaa tolerable ta'ee deemuu waa'ee dhibuufuu hin qabneef hojii kanatti seenne akeenyi an amma deemuuf kitaaba isin gurguruuf miti. Kitaaba kan buy it online asuma kan ishu. As I always do, I want to have discussion with you face to face. I want you to challenge me. I want you to ask me. I want to debate. I want to discuss. So that both garuftan not dinimne akka jenne. Amma duras waan hojjennu hunda miidiyaas gaafa jaaru isin mari'anneeti. Sirna duras hoggaa gaggeessinu sunuma mari'anneeti. Kammaa kanas ni gaggeessina. Either we will shape it up or we will get out. Warri naatoo isaanirraa qabdanis warri killee takkas kaattanii killee taan achi kaattaniis booda akka wal irraa laallee fi akka wal hubannuu fi akkuma isinitti immoo barbaade marii gaafilee yoo kaaftan gaafilee kan mareennu taatan ni haasofna.
Marikana cina banat kargora jirra kaan immoo akkuma isin jee yeroo dheeraadhaaf magaalota adda addaatitti wantoota keessaan mareetu qabnu saayyoota wajjin hogganoota wajjin mareetaa itti fufna. Kanarra jira galatooma. አማርኛ ናንጀት ጀ እንዴት ዋላችሁ? ካሴቱ ልቀይራ አስቸኮልከኝ። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይሄ ቫይብረንት ኮሚኒቲ ነው። ብዙ ጓደኞች ቤት የመጣው ነው ይመስለኝ። እንኳን ተገናኘን። ያልኩት አጠር ለማድረግ ሀገራችን ውስጥ በጣም አስጊና አስፈሪ ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። ለእናንተ መንገድ ብዙም ለምን እንደማርዳት እንደሚባል ነው። አሁን ግን አለርት ላደርጋችሁ የፈለኩት አንዳንድ የመጣችሁ በተለይ የትግራይ ልጆች ስላየው የኤርትራ ልጆች ስላየው I want to tell you something very important. ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባ ነው። ሰሞኑን እየተካሄደ ያለውን ነገር ስታዩ ባለፈው ዓመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው። የኤርትራንና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳኪ ሆነው እየወጡ ያሉት። ትናንትና ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ጀመረ። በኦሮሞ ህዝብ ደም በኦሮሞ ብሔረኝነት ተጠቅሞ ስልጣን ያዘ። የኦሮሞ ብሔረኝነትና የኦሮሞ ህዝብ አምባገነናዊ ንጉስ ስልጣን ላይ ማቆየት እንደማይፈልግ ሲረዳ ወደ አማራው ወገን በመሄድ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ወገን ይዞ በኦሮሚያ ላይና በትግራይ ላይ ዘመተ። This was from 2020 to 2022። ከዛ በኋላ ትግራይ ላይ የአማራ ኃይሎች ኤርትራን ይዞ ትግራይ ላይ ያደረሰውን በደልና ውድመት ሁሉም ያስታውሰው። አሁን ደግሞ አራት ሆኖ የተዋጉትን ጦርነት ከትግራይ ጋር ወደ ስምምነት ሲገባ ሌሎቹን ባገለለ መልኩ መሄዱ ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይሄ ጦርነት በሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አይሆን ፕሮብለም ነው። እነሱ አይደለም የሚዋጉት፣ የሚገዳደሉት እነሱ አይደሉም። አንደኛ የሚያውቀው የደሃ ህዝብ ነው፣ የደሃ ልጅ አንደኛው። ሁለተኛው ይሄ ጦርነት ትግራይ ላይ ነው የሚካሄደው። አሁን እየተገፋ ያለውና የትግራይ አመራሮች በሚያሳፍር መልኩ ሚና ሲያወጡበት ያለው የትግራይን ጦር በሁለት ከፍሎ በትግራይ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በመቀስቀስ አንዱ ኃይል ተገፍቶ ከኤርትራ ጋር እንዲወግን፣ አንዱ ኃይል ደግሞ ተገፍቶ ከሱ ጋር እንዲወግን በማድረግ ጦርነቱን መቀሌ ላይ ማስጀመር ነው። ፎርጎድ ሴክ ምን ያህል ነው የትግራይ ህዝብ ሰፈር ማድረግ ያለበት? 17 ዓመት ደርግ ላይ ተደረገ። በሱ ስም ስልጣን የያዙት ኃይሎች አዲስ አበባ መሽገው ረሱት። ሲገፉ እዛ መሽገው እንደና ጦርነት ገቡ። ሁለት አሰቃቂ አውዳሚ ጦርነት ተካሄደ። የፈረሱ መሰረተ ልማቶች ሳይገነቡ የፈሰሰው ደም ሳይጠግብ ለተፈጸመው በደል አንድም ሰው ተጠያቂ ሳይሆን እንደገና ጦርነት ማምጣት ይፈልጋል። አይ ነው የትግራይ ልጆች በደረሰው በደል ላይ ኤርትራ ጦርና አመራር ላይ ቂም እንዳላችሁ እንዴት እንዳላችሁ I understand your pain and I want justice for sure። በዛ ቁስል ላይ ሌላ ቁስል የሚጨምር አካሄድ ግን በጣም አደገኛ ስለሆነ መከልከል ያስፈልጋል። በሰሞኑ የጻፍኩት ነገር these are things I don't want to write, I don't want to talk about ግን I am forced because I can see it coming። ካወቃችሁ ታስታውሳችሁ
የትግራይ ጦርነትን መደገስ የጀመረው ስልጣን በያዘ በማግስቱ ነው። ሁላችንም የዛ ሰለባ ሆን ምንድን ነው በህወሓት ለደረሰው በደል እያነሳ የሚያደርገውን ውንጀላ ስናስተጋባ ፋይናሊ የኢትዮጵያ ችግር አልፋና ኦሜጋ ህወሓትና ትግራይ እንደሆነ ህዝቡን ማሳመን ቻለ። ከዛ ሀገሪቱን አስተባብሮ ትግራይ ላይ አዘመተ። እሱ በስልጣኑ ቀጠለ። ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚወሰው አለቀባት። ትግራይ ወደመች፣ ኢትዮጵያ ማብረም ወደቀች። he want to do it again. he want to split. ጌታቸውን ፋሽን ወደ ራሱ ይዞ የደረሰውንም ገፍቶ ከቻለ which is really scary TDF ለሁለት ከፍሎ አንዱ ወደ ራሱ ይዞ ሌላው ተገፍቶ ከትግራይ ጋር ከኤርትራ ጋር እንዲያብር በማድረግ ሌላ ጦርነት ውስጥ ቢገባው ይሄ የትግራይ ችግር አይደለም፣ የኤርትራ ችግር ብቻ አይደለም። ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ወላይታ you better understand ልጅ ብቻ አይደለም ሄዶ እዛ የሚያልቀው። ሀገሪቷ ፈራርሳ ብቋፍ ላይ ደርሳለች። it will not survive the next war። ጤነኛ ሰው ቢሆን ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው ቢሆን አማራ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው በአሁኑ ወቅት ሌላ ጦርነት ኢትዮጵያና በአካባቢው ላይ አይፈልግም፣ አይመኝም። በነገራችን ላይ ይህም ብለው ነገር ፓሲፊስት ስለሆን የሰላም አፍቃሪ ስለሆን አይደለም። ኤቭሪባዲ ሴይስ ኢት። እንደምትሰሙት ጀነራሎቹ አሁን እንግዲህ ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ጦር ውስጥ የነበሩ ባላለፉት 35-40 ዓመት ከተራ ወታደር እስከ አመራር የደረሱ ጀነራሎች ጦርነት መዋጋት ስልጠናቸውና ሙያቸው የሆኑ ሰዎች ጦርነት በቃ እያሉ ነው። አመራሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የተባረረችው በሌላ ጉዳይ አይደለም። ነገራቸው በቃ ጦርነት በቃ ስላለች ነው። ነትኛስ ኤቭሪዋን እዛ ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው ለህይወቱ ፈርቶ ለስልጣኑ ሳስቶ እንጂ ጦርነቱ ሀገሪቷን እያወደማት እንደሆነ ይረዳል። ኢንፋክት አም ጀስት ዜር ስፖክስማን ከተቃዋሚው የበለጠ ከአክቲቪስቱ የበለጠ እኔ የታፈኑ የመንግስት ባለስልጣን ድምፅ ሆኜ ነው ይወጣል። because the nightmare እዛ መንግስት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ከሚሊተሪ እስከ ሲቪል ያለው በህልማችሁ ባሱ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ባሱ ወደ ላይ ሲገባ ወደ ገደል ሲገባ መንቀሳቀስ መውረድም ማትችሉበት ማስቆም ማትችሉበት ነገር ሰጥቶ have you experienced that kind of dream nightmare? That's a nightmare for the people in that country. So እመለምናችሁ በተለይ የትግራይና የኤርትራ አክቲቪስቶች whether you support this government or government, whether you support this party or that faction, please do not support another war. Because we will not survive. As a country, we will not survive another war. አንዱ መልእክት እንድታደርሱ ሊፈልገው ይሄ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አልቆለታል። it has collapsed። ነጋዴው ንግድ ሙሉ በሙሉ ቆሟል ማለት ይቻላል። የኑሮ ውድነቱ ሰማይ ታሷል። በዛ ላይ አልፎ የተረፈችውን ኮሪዶር በሚል ከተሞች ላይ ያሉ ትንሽ ሱቆች የሚሰሩበት እያወደመ ያለው። Sometimes I feel like he is being sent by the devil to destroy the country. It's an incredibly scary situation. ይህም ፐርሰናሊ ለማድረግ ሳይሆን I just could not fathom what this guy is doing. ስለዚህ my message ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ህዝብ ለሁሉ ለብሔር ብሔረሰቦች we need to say no to war. ይህን ስል ፓሲፊስት ስለሆንኩ ሰላም ስለማፈቅር አይደለም ጓዶች። I tell you this as somebody who I think I understand politics to some extent. I understand the impact of war, not only on politics. War is politics by the means, or
ጦርነት ፖለቲካ በሌላ መንገድ ቢካሄድበት ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የፖለቲካዊ ጦርነት ነው እየተካሄደ ያለው። ሀገርና ህዝብ የማውደም ጦርነት ነው እስካሁን የተካሄደው። ምንም ፖለቲካዊ ትርፍ ያልነበረው። እስቲ ጠይቃችሁ ማን አተረፈ ከትግራይ ጦርነት? ነው በዲ ኦሮሚያ ውስጥ በየቦታው ሰው በየቀኑ ኦን አቨሬጅ 100-200 ሰው ይገደላል። ኦሮሚያ ውስጥ last 6 years more people died in Oromia than ኃይለ ሥላሴ መንግስቱ መለስ combined። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያወጣው ጥናት ነው 1.5 ሚሊዮን people በጦርነትና በጦርነት ተያያዥ ችግሮች የተነሳ 1.5 ሚሊዮን ሰው። ከዚህ በፊት እኛ የምናውቃቸው ጦርነቶች የ30 ዓመቱ የኤርትራ ጦርነት፣ የ17 ዓመቱ የትግራይ ጦርነት፣ የኦጋዴን ጦርነት፣ በተለያየ ቦታ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ወይ ደግሞ ወደ ሰሜን ወደ ኮሪያ ይላክናቸው ወደ ኮንጎ ይላክናቸው ወታደሮች ሲደመሩ 1.5 ሊሆን አይችልም። Just think about it, you know. This is incredible. So, what I want to plead with you, እኔን አትደግፈኝ፣ እኔን ፖለቲካ አትደግፍ፣ ህዋትን ጥላ ደግፍ፣ I don't care። ኤርትራን ደግፍ አትደግፍ፣ I don't really care at this point, because we are no longer talking about politics. We are talking about the very survival of the people and the country. So, whatever you do, ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ጭግር አትሁኑ። ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ነዳጅ አትሁኑ። Say, refuse it. Refuse the temptation. ብዙ ቁስል አለ እዛ ጋር። ብዙ ቁስል አለ። ብዙ ልዩነቶች አሉ። ብዙ ንዴቶች አሉ። ብዙ ቁርሾዎች አሉ፣ ቂሞች አሉ። ምንም ጥያቄ የለውም። እነዛን ወደፊት ፈጣሪ ከረዳን በውይይት በድርድር በቴራፒ ልንወጣቸው እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 6 ዓመት የነበረው ቀውስ የፈጠረው ኮሌክቲቭ ትራውማ is unimaginable። ኢትዮጵያ የሄዳችሁ ሰዎች፣ በቅርብ የሄዳችሁ ሰዎች እስቲ የሰውን ፊት ይዩት ጓዶች። People are spiritually, sentimentally, emotionally drained. ኢኮኖሚ ችግሩ ብቻ ነው። It is going to take us generations to get out of the trauma of last 6 years. Imagine if we add more war. So, ይሄን መልእክት ገፋበታለሁ። I don't just preach. I will do whatever it takes to stop it. በተፈጥሮ ያለኝን ፈጣሪ የሰጠኝን ዕውቀት ተጽዕኖ whatever it takes, I and my colleagues will do whatever it takes to stop Abiy from taking us to another war. ከተቻለ አስፈላጊ ሁሉ ጫና ወደ ጦርነት እንዳይሄድ ያሉት ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ካልሆነ ግን ወደ ሌላ እሳት ሀገራችንና ህዝባችን እንዳይከት we are determined to stop it. ከዛ በፊት ከጨረሰን fine. We are prepared to pay any price, any sacrifice to make sure ለኛ ለኦሮሞዎች ደግሞ ተረዱ እንዳሁኑ ቅስማችን ተሰብሮ አይቀርበታል። ለረጅም ጊዜ ተጨቁረናል፣ ተንቀናል፣ ተፋይተናል። እንዲህ ስንናገር I want other nations to understand us. We feel the pain. በእኛ ስም ነው አብዛኛው ወንጀል እየሰሩ ያሉት። እኛ የታገልነው ጭቆና እንዲወጣ እንዲነሳልን ከማንኛውም ህዝብ ጋር እኩል ሆነን በቀያችን ላይ መዘረፍ መበዝበዝ ቀርቶ ሰርተን ከችግር ለመላቀቅ በማንነታችን መገፋት መጨቆን ቀርቶ ተከብረን ባህላችንን ታሪካችንን
ማሳደግ ሀገራችንን እኛም የድርሻችንን ሁሉም ድርሻውን ይዞ ተከባብረን በዲሞክራሲና በፌደራሊዝም አብረን የምናደርግበትን ስርዓትን ለመገንባት ነው ያን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለው። አብይ ባለፈው 6 ዓመት የሚያደርገው ፕሊዝ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት፣ የኦሮሞን ህዝብ ዓላማ፣ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ያማከለ አይደለም። አብይ is probably the worst of us። እንዲህ አይነት ናይትሜር ከኦሮሞ ፖለቲካ ይወጣል ብለን ፈጽሞ አስበናል። ዝም ስንል የነበረው መናገር ከባድ ስለነበረ ነው። አሁን ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሆነን ሀገራችን ወደ ሌላ ጦርነት እንዳትገባ፣ አሁን ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ሌላ እልቂት እንዳይመጣ እስካሁን ለደረሱ እልቂቶች ዲል ነው። በመቶ ሺዎች የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች ትግራይ ውስጥ አልቀው this guy did not inform a single family። እዚህ ታውቃላችሁ የሀገር ወታደር ሄዶ ሲሞት ቤተሰብ ይነገራል። እድለኛ ሆነ የጎረቤት ሀገር ሰው ከሌለ በስተቀር አንድ ወታደር ሲሞት እናቱ አትሰማም። ለተሎን ሌላ ቤኔፊት ይቀርብ። the kind of disregard he has for human life is incredible። so እባካችሁ የሀገራችን ህዝቦች ብሎ የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝብ ኤርትራና ኢትዮጵያ በታሪክ ሂደት ሁለት ሀገር መሆናቸው እሙን ነው። እንደ ህዝብ ግን ይህ ህዝብ አንድ ነው፣ ሊነጣጠል የሚችል አይደለም። ኤርትራ ተወጥታ ኢትዮጵያ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኢትዮጵያ ተወጥታ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ለሄታ ኢትዮጵያ ልትለማ አትችልም። በቀጣይ ዘላቂ ሰላም የሚመጣበት እድገት የሚመጣበት ሂደት ሊኖር አይችልም። The same is true inside Ethiopia. More than ever before, our faith is intertwined. ይህንን አሁን የመጣ ችግር አሁን የገባንበትን መቀመቅ ተደማምጠን ተባብረን ልንወጣ እንችላለን። እድል ካለን ፈጣሪ ካረዳን። እንደ ትናንቱና ግን ጣት እየተከታሰረ የተራ ፖለቲካል ስኮር እያደረገ የምንሄድ ከሆነ ሁሉም የለፋበት ሁሉም መስዋዕትነት የከፈለበት ተረስቶ የባሰ አደጋ ውስጥ እንዳንገባ አደራችሁን የጦርነት ማገዶ አትሁኑ። ለጦርነት ደቦ አትውጡ። በማንኛውም ወገን ይሁን ሁሉም ጦረኞችና የጦር አበጋዞች ከቻላችሁ ተማጸኗቸው፣ ከቻላችሁ ምክሯቸው፣ ወይ ቻላሉባቸውና ሀገራችንና አካባቢያችን ሰላም እንዲመጣ እንስራላለሁ። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ወይም ጥያቄ ያላችሁ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በእንግሊዝኛ በሌላ በምትችሉት አስተርጓሚ እንፈልጋለን። ማንችለው ቋንቋ ከሆነ እዚች ጋር መጣችሁ እንጠይቁት። ጥያቄና በአማርኛ ላይ ጀምር መሰለኝ ነው የጥያቄው መፍቻ አደረገው። ብስሚላ ቶሌ ፈያቴ ጆዋር መሐመድ ጋፊን አንጋፈች ወርባቱ ቀብሶን በረኩም ለማፊ ኩዳፉ ወልማን ታኔ ጀልቀምነሱን ኦሮሞ ፈርስቶት ሎጎን ከኛ ኦሮሞ ፈርስቶት አመሞ ሰባብ ሰብለሞታ ሁንደ አምቴ ብየተናደን ደመችዝ ነው ይቻጅርት ጉጃል ያዘቹ ባሉ
sochiin uummata Amaaraa dhiibamanii ba'anii itti isaaniif illee beekamtii kan ta'e akkasumatti warreen silaa galtii jijjiiruu barbaadu hundaaf illee beekamtii kannaa deemaa jirti. Gabaabdumatti wayita sabaa lammoota biyyaa balaalachuu yaamaa jirtu islaamuun keenya akka duratti Oromoo faris jaa ammoo Itoophiyaa faris hin jennamoo maal jenna? sabaa lammoota guutuu yaamachaa jirtaan biyya dandamuu deemta. የድሮ መጀመሪያ ስሎጋን የነበረው ኦሮሞ ፈርስት ነበር የሚለው አሁንስ እርስዎ ምን እንበሉት? ኢትዮጵያ ፈርስት ነው ወይስ እንደ ድሮ ነው ኦሮሚያ ፈርስት ምንለው? ምክንያቱም ብሔርና ብሔረሰቦች ጥያቄ እየጠራ ስለሆነ ከዛ አንጻር ነው። ስለዚህ ገለቶም ይፋሉ ሌላ ሰው ድሉን መጠቀም ወይም ደግሞ ወደ ስቴጅ መልሰዋለሁ ትንቃለች ወደዚህ My name is Hassan Thompson, and I am actually from Oklahoma, and I am very, I would say naive. I don't know anything, so I'm here to learn. So anything I only heard about Jawhar Mohammed from online, so I'm open-minded. I am about one thing, one Ethiopia forever. And one highlight was I met his guard when I got here 3 hours ago, and he was very good to me, and he lightened up, and he even asked me, I said, hey, is this only Oromo people or any other people are welcome? And he said, no, this is for everybody. So that I was like, okay, because I don't speak Oromo. I only speak English, Siltinya, and Amharic. So I am grateful to be here and to learn from these awesome people. My question for Jawhar Mohammed is one, what are you doing to unite Ethiopia? And secondly, it is okay to be proud of Oromo and Silte. I'm Silte myself. But we have to do everything we can to unite. It is okay to list the negative things that Ethiopia is struggling, Ethiopia is doing, but as he's explaining we are struggling with, what is he doing to unite Ethiopia? My other question is, what is your goal? I know this is not as people say, this is fundraiser, but what is your goal by going around and speaking? And last but not least, I am Christian, and I will continue to pray Ethiopia, even for Jawhar and all of you guys. Thank you. All right. Any other person? Okay. Okay. Hayret, eddugalet yemil Jawhar Mohammed. Duradse daga urginega wadu bashi senja. Chansi gafin kiyata kuma taki chansen Oromon anga arrati jechuudha. Qabsoo kan lamaan gaggeessuu jira. Karaa takkaammoo diinarra fuulleeffamee gaggeessina. Lammatammoo walirratti qabsoo jira. Amma ati qabsoo amma jalqabde kana keessatti sooshaal miidiyaa gubbatti nama takka khasii mormanii agarra sooshaal miidiyaa gubbatti jechuudha. So walumaa galatti jechuudha 100% diinarratti fuulleeffatee qabsoon Oromoo yoom bakka takka walitti deebi'ee deema yoomi walirratti bobba'uu dhaabbatti hanga kun hin jijjiiramnetti we can do nothing. Kanumaan jechi barbaada alfaaduu galatama. ይሰማል? መጀመሪያ ስሜ ናትናኤል አስመላሽ ይባላል። የትግራይ ተወላጅ ነኝ። አይደን ነው ስንት የትግራይ ተወላጆች እዚህ እንዳላችሁ። ብዙ ጊዜ ዳላስ ስመጣ እነዚህ አይነት ስብሰባዎች ሲካሄዱ እጠይቃለሁና ስንት የትግራይ ተወላጆች አላችሁ ብዬ እጠይቃለሁ። ካላችሁ ብዬ ነው፣ ከሌላችሁ እኔ ብቻ ነኝ ማለት ነው። እኔም የለውጡ ደጋፊ ነበርኩኝ እንደ ትግራይ ተወላጅ። ህወሓት በትግራይ ህዝብ ስም ብዙ
ግፍ ፈጽሟል። ስፔሻሊ በኦሮሚያ አሁን በምንሰማው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የኦሮሚያ መሬት በመሸጥ ሀብት በመዝረፍ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ህዝብ እንዲጠላ አድርጓል እና አሁን ያለው አብይ አህመድ ኦፍኮርስ የኦሮሚያን ህዝብ አይደግፍም። ነገር ግን ከኦሮሚያ ነው ብለው የሚደግፉ ሰዎች አሉና አንደኛ እነዚህ ሰዎች ያለ ምክር ነው። ሁለተኛ እንደ ትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያ ሁሌ ጦርነት ውስጥ ስትገባ ዋጋ የምንከፍለው እኛ ነን። ብዙ ጊዜ ጦርነቱ የሚካሄደው በትግራይ መሬት ነው። አሁን ያለው ጦርነት አይታችሁታል። አሁን ከኤርትራ ጋር ልንዋጋ ነው። ስለዚህ ጦርነት የሚካሄደው በትግራይ ድንበር ነው። መስዋዕትነት የሚከፍለው የትግራይ ተወላጅ ነው። የትግራይ እናቶች በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ናትና ጃዋር እንዳለው ሁላችንም ይሄን ጦርነት ማስቆም አለብን። ሁላችንም 27 ዓመት ሙሉ ጨለማ ያለን ሰውዬ ኢትዮጵያን በ6 ዓመት ወደ ጨለማ ቀይረዋልና አንደኛ ሁላችንም ይሄን መከላከል አለብን። አንተስ ምንድን ነው የምታደርገው? ስፔሻሊ ይሄ ጦርነት እንዲቆምና አብይ አህመድ ወደድንም ጠላንም በኢትዮጵያ ህዝብ ተጠልፏልና ይህን መንግስትን ለመቀየር የተሻለ መንግስት ለማምጣት ምንድን ነው የሚጠበቅብን? ሁሉም በኢትዮጵያ በሚዲያም በምን የሚታገለው ውስጥ ምንድን ነው መስራት ያለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you. Anybody else? All right. Okay, corta ganan. Bismillah. Ini dia agak kamu jawab yang kurang musafir. Arabnya tiba di kamera. Jawab late. Fakir nama. Rabbi siapa karu. Surah lima itu jadi informasi ini rotu kotak kawan Rabbi siapa. Ya, so Rabbi nu akar karu si akar kalda tikabdu kan syata si akar kar umri era plus bakil jere nisa Kenya ni ani Kenya like 80 years ago sorry ani to jichum menjira chiso biya ki sagaru Kenya safe na tifakka wala hodora ofii kucala lubu nama tokko lubu hayyuu nama tokko achi fuudhanii uummata hunda kana mamnuutti rakkama saniif yaadii waan irra caalaa jireenya isaatti na yaaddisa. Yesuun inshaallah kaani Prime Minister Itoophiyaa ni taata. Kun shakkiin qabu inshaallah. Inni gara bisee deebisu. Yeah, let's do it. Okay. Anis gaafii mataa kiyyaa osoo hin ta'in gaafii yeroo adda addaa namoonni haasan alarratti haasan san namoonni sun as dhufanii erga hin gaafatin namni kuni hayyuu siyaasati saahiba keenya hoogganaa keenya jee biran darbu gaafii hawaasa san hin gaafadha uummataaf haa deebisu. Obbo Jawaar ati horii guddaa biyya keessaa baankii keessaa qabda jedhan horii qabdu san mootummaan sirraa fudhate jedhanii dubbatu uummataaf maal deebifta? Galatoom. አማርኛ ትልቅ ገንዘብ አለህና መንግስት ስለያዘብህ ነው ተቃውሞ የጀመርከው ምን ትላለህ ነው መልሰው ነው ጋፊኒ ኦሮሞ ፈርስት ቱርቴ አማማሊ ጀቱ አምፒስ ፈርስት ነው እየየም ሲዳላ ነው ይባላል ኦሮሞ ፈርስት ኢትዮጵያ ፈርስት አማራ ፈርስት ስልጤ ፈርስት ወጣ መግባት ትችል ነው ማለት ስልጤ ወዳጅ ከአዲስ አበባ ተነስተህ ስልጤ መድረስ ይላልቻል ስልጤ ፈርስት ብትል ምን ዋጋ አለው? ለምን ፖይንት ጋይስ let's be serious እኛ ኦሮሞ ፈርስት ፌደራሊዝም
እንገንጠል አንገንጠል አንድ ዩኒቲ ምናምን ስንል there was a country ዲሞክራሲ የለም ግን ስርዓት ነበረ ነው ሐረርጌ ሄደህ ትመለሳለህ ጅማ ሄደህ ትመለሳለህ ወለጋ ሄደህ ትመለሳለህ ደሙን እንደይሳይቱ ጋበስ ቡአማ ቀበማ ኦሮሞ ፈርሲታቴ ኢትዮጵያ ፈርሲታቴ ዶራ ሲኖቹ ባቴ መነጋልቴ ገሩ እንደይሱ ነገያን ዱርሱ ቀበሙ አውንዳው ኦካቢ ይገልጠን ብይጅልጂ እንዲ ከረረሳ አይካን አንሸወደሚና this is deceptive namni azaba keesi jiru keessatti nama karee fuudhanii butanii mallaqa irraa fuudhan amma lamaan irraa gaafa nagayaan dubbadhu warri qawwee malee naan jechaa ture hangalee baatii lamatti adeeragii irraa qabanii mallaqa waliin naa qabnaan jechuu ture so these hypothetical things to me the number one agenda in Ethiopia should be restoration of peace. ሰላም ካመጣን እየፈረሰ ያለውን ሀገር መልሰን መገንባት እንችላለን። በነገራችን ላይ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የኤርትራ አመራርም የኤርትራ ሊግም መጠንቀቅ አለበት። የኢትዮጵያ ቀውስ ሁሌም ወላፈኑ ከኤርትራ ተርፎ ያውቅም የኤርትራም እንደዛው የኢትዮጵያ ከዚህ የባሰ መፈራረስ ኤርትራን ይዞ ነው የሚሄደው። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ማምጣት የኤርትራ መንግስትና ህዝብ አጀንዳ መሆን አለበት። አለበለዚያ የዚህ ወላፈን እዛ መድረሱ አይቀርም። አሁን እያየነው እንደሆነ ምን ነበረ ስለነበረው ኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ሲጀምሩት 2018 ወደ በኋላ ይሉና የኔን ኢንተርቪውና ጽሁፎቹን ትግራይን ያላሳተፈ ሰላም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ዘላቂ ሊሆን አይችልም። It's a matter of geography. እንዴት ነው በመቀሌ ላይ ተራምዶ አዲስ አበባና ፊንፊኔና አስመራ ሰላም ሊፈጥሩ የሚችሉት? የሰላም ስምምነት ሳይሆን የጦርነት ስምምነት ሆነ። we end up in war። በዛ ጦርነት ሁለቱም ሀገሮች ናቸው የከሰሩት። የትልቁ ገፈት ቀማሽ ትግራይ ቢሆን ጦርነቱ አማራ ውስጥ አፋር ውስጥ ሁሉም ቦታ ተዳርሶ ማለት ነው። ሶ ኦሮሞ ፈርስት ትግራይ ፈርስት የሚለው አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም with it። አሁን ግን ቅልጡ ነው እነኛ የቅልጦች ጥያቄዎች ናቸው። ፈርቲኒቲዎቹ ጋብሌን ሱራም ፈርቲኒቲ ዲማፋን ነው የአማራ ወልቀብ ሲንተት የምትሩ አማስ አጃዳ ዱራ ተራካኑ ኑፊ አዮኒ አማራ ገራገሩማ ሲያሳ ቀምና ጉዳይ ቀም አካታ ሴና ይያደም ሴኔስ ተስረት አካታ ቢቱ ገርፉ ዱራ ብሉ ቀብቱረት ሀሪሩ አራረት ገራገሩማ ጉዳይ ቀም ነው ጋቢን ቀም ነጫላ ነቢሳን ከራካሰሪ ሲትዋጅ በተፈካቱ but the fact is akkuma namatu jecha ture osoo oromiyaan nageen arganne Itoophiyaan nageen argatu jenneen the same applies amaari nagee argachuu baannaan naannoon amaaraa nagee argachuu baannaan Itoophiyaan nageen argattu oromiyaan nageen argattu. We share the longest border wal keessa galla enclave fi scatter bifate naannoo isaanii keessa enclave ummata Oromoo jira ka godina qabu Oromiyaa keessa lammiilee isaanii jira hedduu akka simply namni laafisee ilaalu kana ta'uu hin danda'u. Hamma fedhes wal qoccolu hamma fedhes mataa wal dhukkubsiisu rabbi wal keessa nuume seenaatu waliin nu naqee seenaaf duuba deebiin jiruu hin danda'u. waan amma jiru irreessaa deemta. Faannoo abiyyi dhiibee jette eegaa ijoolleen kun hedduun baara gaafa qabsoo godhaa ture san warra wajjin gootanii gocha bira godhaa ture ilaalcha garaagarummaa osoo qabnu. San booda dhufee
nurratti lola banuudhaaf buusa baafate. Federaalizimii isiniif diiga sirna kaleessaatiin deebisanii nurratti duulchise jechuudha. Gaafa kaan funyaanitti dhaqiiseeti Tigraayitti duulchise. Hoggaa alaaf keessa micciiranii harka kannisiisan warra kalee danfisee hidhachiisee Tigraayii Oromiyaa bobbaase. Halkanuma tokko qawwee lafa kaa'adhaa jedhe. Will you do it? Dhiiroo waan nuti uummata haqaati. Waan sirratti akka ta'u hin feene namarratti akka ta'u hin fedhin osoo diinuma fedhan yoo ta'e. Mataa fi meeshaa isa hidhachiisa. Amma kalee gaafa nu dha'u isaanii godaanee dhachiisuu itti dhufaatu ture. Amma immoo hoggaa isaanii wal lolu keessa taa'eeti isaanii lolu barbaada. Iyyaalli hamma ammaa si godha beektaa? Dhiyeetanii gaafa gurguddannu. Dhufeetti dhagaa darbatee mana gala. Mana ummaa isaa jala seena. Namichi dhagaan dhaame sun manatti ol darbaa ummaa fi ijoolletti qoofi akkoonis dhagaan dhayaa jechuudha. Gaddaafaa igii uume Oromootti fiduu barbaada. Nuufi ammaan wal falmina. Wal qoccoolla. Abiyyi jecha garuu wal loluun qabu. Not for this guy. It's not worth it. ምንድን ነው እያልኩ የተነሳው ጥያቄ ፋኖችን ገፍቶ ያስወጣው አብይ ነው አልክ። ትሩ እነዚህ ልጆች ብዙዎቹን እናውቃቸዋለን። በወያኔ ላይ ሲደረግ የነበረውን ትግል ተሳትፈናል አብረን። ልዩነት አለን። አዎ በታሪክ ጉዳይ ላይ ልዩነት አለን። የአማራና የኦሮሞ ሊግ ከፍተኛ የሆነ የአይዲዮሎጂካል ልዩነት አለው። ይህም መሸፋፈል አያስፈልግም። በታሪክ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ወደፊት ሀገር እንዴት መመራት ባለበት በሚለው ላይ ሁለት ትላልቅ የፖለቲካ ኮሚኒቲ ነው፣ ራይቫል ነው። ነገር ግን ልዩነቶችን በክርክር በድርድር በውድድር መፍታት እንጂ የማንም ተስፈኛ ጭሉሌ አምባገነን መጠቀሚያ መሆን የለብንም። 2018 በኦሮሞ ብሔረተኝነት ስልጣን ያዘ። እኛ ጋር አምባገነንና ንጉስ የሚሸከም ጫንቃ ስላልነበረ ስንቃወመው በኢትዮጵያ ስም እየማለ የአማራ ሊቃን ከጎኑ አሰልፎ መጀመሪያ እኛም መጣ፣ ከዛ ትግራይ ላይ ዘመተ። ጦርነት ውስጥ ማግዷቸው ካስጨረሳቸው በኋላ በዚህም ጫና ሲደረግብና ፕሪቶሪያ ላይ ሲደራደር ለጦርነት ጋብዟቸው ለሰላም አልጋበዛቸውም። ምንድን ነው ያሉት? ኦሮምኛ በራስህ ላይ መሆን የማትፈልገው በሰው ላይ አትመኝ፣ ጠላትም ቢሆን። እኔ የአማራ ሊግ ብሎ ኖሮ አብይ ያደረገውን ነገር አልቀበለውም። ለጦርነት ተጋብዬ ለሰላም የምቀርበት ምክንያት የለም። So they feel they were betrayed, and they were betrayed. ትግራይ ለመምታት ስንት ድራማ ነው የሰራው? ወለጋ ሰው አለቀ እየተባለ ፓርላማውን ሲያስለቅስ የነበረበት ነው እኮ። ዲቴሉን ብንናገር ነገሮች ያባብሳል ብለን የምንተው እንጂ። therefore የአማራም ሆነ የኦሮሞ ሊቅ ወጣት አንቂ ህዝብ ማወቅ ያለበት ልዩነቶቻችንን በክርክር በድርድር መፍታት እንችላለን አለብን። ፈጣሪ የመጠረው ስለሆነ በታሪክ ሂደት ውሸት ሎንግስ ቦርደርስ ኦንክሌቭ የሆነ አማራ ክልል ውስጥ ያለ የኦሮሞ ማህበረሰብ አለ። ተሰባጥሮ ኦሮሚያ ውስጥና ደቡብ ውስጥ ያለ የአማራ ዜጋ አለ። ምንም ነገር ብንጠላላ ልንለያይ አንችልም። ይሰፋ በቃ ተላንቀን ራሱ ልንለያይ አንችልም። ደፎር ያለን አማራጭ ልዩነቶቻችንን ኮምፕሮማይዝ አድርገን ኦሮሞን ብቻውን እንደፈለገ አማራውን ብቻውን እንደፈለገ ሳይሆን ሰም ጊቭ ኤንድ ቴክ ተደርጎ ሀገር ማስቀጠል ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቅድሚያው መሆን ያለበት ሰላም ነው። ኦሮሞ ፈርስት ነው፣ ኢትዮጵያ ፈርስት
ሰላም ፈረስት ነው ያልኩት። ምክንያቱም ሌሎቹ ጉዳዮች ደውልከው ያው ጦርነት ከሄደ ኢትዮጵያ አትኖርም፣ ኦሮሚያ አትኖርም። history and political situations ሙሉ ይላል በገደል ላይ ወደታች እየሄደች ያለች ሀገር ናት እያሉ የሚናገረው ለዚህ ነው። ሶ ሰላም ማምጣት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። my brother asked me, brother from Silte, is this for only for Oromos? Problem in that region, one person, the level of fragmentation, the level of moral decay, the level of economic distribution that has come over the last 6 years, and of course before that, is so complicated. No group can resolve the problems alone. So, every group of people in that country need to cooperate, need to communicate, need to converse, and we need to be ready to compromise. The first step should be to stop the wars in Amara and Oromia, and to stop Abiy's march towards a new war with Eritrea. Not because we have love for Isaias or we are here. It will be more devastating than ever. I don't think Tigray can recover from that. I don't think Ethiopia and Eritrea can recover from another war. Therefore, we need to make sure he does not plunge us to another war. And this is not something Oromos can do by themselves. We will go with our share, and we are doing our share. We are speaking loud, and we are doing everything we can to make sure it doesn't take us there. But we need everybody to participate. What's your goal for going around? Not to sell the books. You could buy it online. I could sign online for you as well. Technology has lost it. I'm going around to raise awareness, to communicate, to converse, so that you already know the problem of the country. I just want to ring the bell so loud that you don't go back to your bed and sleep. Because the danger we are facing is the kind we have never faced before. Oh, we have been in war. Into the kind of war. Not only because the domestic forces are at each other's throat, but also external forces are deep in our politics, deep in our security forces on all sides. So we have to make sure we restore peace, we restore the state, that will be a platform for repairing any damage Abiy and his predecessors have committed. Sunnayyaa jiru isa dhaqee boy nagaa kana fakkaate. Teessi nagaa bate. Hedduu hin jinqee walii wachuun gaarii kan waas geenye bar. Aroon takkan jiru naaf hedduu ta'uu kan ta'e na dhoo warri bate. Ijoollummaa keessa guddadde. I love the debate. I love it when people oppose me, when people criticize me. It sharpens me. Duras bar tokkummaa jennee haa waliif malee duras bar hoggaa wayyaan dhiibus bar kan miidhamu qabaa ture hedduudha. Don't forget that. Yeah? We need a critical mass. Sizable critical mass. Kan fuuldura deemu. Revolution kamiyyuu jijjiirama kamiyyuu maximum 3% to actively participate with a bank. Sarkar that then okay, you much today, more Mujira. Garin to Motuma or Moti, Kanafu, to know of it and out of Nakajojira.
Galiin hamana adama qabaatee lafa qoqqee rakkate jira. It's all legitimate, Nero. Buka kabar hundinu. Kan galiin jedhis hagaltuu waywaadha. Ka mootummaan yoo of deeggaram taana ta'uusi dhuguma qaba. Kamana adama qabus foora waan keessaa gurgurate jijjaaree rabbi jaati irra laalina, you know? So, it's fine. It's okay. We know how to navigate this. Jinkamina. When you tolerate more and more, as bayani likki malee as bayani nama sirni sun rashanuu rakkoo fidu fi safaataa godhu sun haraami. That should not be tolerated. Mormon, falmachuun, maal gochuun no problem. Ta'ee garuu waan clearly sirrii taane waan yakka ta'e namni akkamitti bar tokko tokko maal naan jedha hayi bar gurbaan rashanasuu shaneedha naan jedha. Shaneemi sheexanaa yoo ta'e nama harkaan qabde gabbuuftee osoo mana murtiin dhaqee akkam ajjeefta. How can you justify that? And America saying you want to justify that? That's bullshit. You know, I cannot tolerate that kind of stuff. Beyond that, kurang kong kabu mormin bila, tolerate kura dia na. Dipa, ini lagi dipa. General understanding ko berban. Abi orang Muslim na, emirat gawal. But relatively, I think we are better. What በህዝባችን ላይ ያሉ ወንጀል ሲሰራ አንዱ ኩርፊያችን በቂ የትግራይ ድምፅ ወጥቶ አልተቃወመም የሚል ነው። በኦሮሞ ግን እስር ቤት ቢኖርም ኮራለሁ። መጀመሪያ ጦርነት እንዳይገባ ከፍተኛውን ድምፅ ያነሳሳው ኢቨን ከትግራይ በፊት የኦሮሞ ልጅ ወደ ትግራይ ጦርነት እንዳይገባ ከዛ በኋላ በጦርነቱ ወቅት ኦልሞስት በአጠቃላይ የሚባለው የኦሮሞ ተቃዋሚ ኢቨን በስርዓት ውስጥ ያሉ ጀነራሎች ሳይቀር በተቻላቸው መጠን ወደ ጦርነት እንዳይገባ ከዛ በኋላ ያ ጦርነት የሚያደርሰው ክፋት እንዲቀንስ ላውድ ተቃውሞ ነው ሲደረግ የነበረው እዚህ ውጭ ማለት ውስጥ ነው። ከዛ በኋላ ጦርነቱ በፍጥነት እንዲቆም ግንባር ቀደሙ ሚና የተጫወቱት የኦሮሞ ጀነራሎች ናቸው። አወዘር አይ ነው ባንስማማም ከውጭ ሲደረግ ባቢል ላይ ሲደረግ የነበረው ጫና ከውስጥ እጁን መጠበዝ የቻሉት የኦሮሞ ጀነራሎች ናቸው። ንፉግነት ነው የሚሆነው ይሄን ክሬዲት ካሰጠን። ያ ማለት አብይ ስለሆነ ስርዓቱን የሚደግፉ የሉም አሉ። በሁለት ልከፍላቸው ትችላለህ። አንዳንዶቹ ከማላቀው ማላቅ አብይ ከወደቀ ወደ ትላንቱ እንመለሳለን በሚል ብሄር ይደግፈዋል። ምንም ይጥፋ ምን ድጋፍ በኦሮሞ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በብልጽግና ውስጥ በጣም ትንሽ ነው። ኦፒዲዎች ሲሰሩም አገልጋይ ዶሩ ሲሰሩ ማን እንደሰራቸውም ታውቃላችሁ። አገልጋይ እንዲሆኑ ሰሪ እንዲሆኑ አድርባይ እንዲሆኑ ስለተሰሩ ነው እንጂ ከልቡ ይህን ስርዓት የሚደግፍ እኔ የማውቀው ሚኒስትር ዴኤታ፣ ጀነራል፣ ኮሚሽነር የለም። እብደቱን የማያይ የለም። ግን ይገለኛል፣ ከስራ ባሮ ቤተሰቦችን ይበትናል ከሚል ስጋት ነው ያለው እንጂ ስርዓቱ እንዲቀጥል ይሄ በህዝብ ላይ የሚደረግን ወንጀል ለእኛ ነው ፎር አስ
በአንድ ወገን ከዚህ በፊት የነበሩ ስርዓቶች ያልፈጸሙትን የግድያና የዘረፋ ወንጀል ኦሮሚያ ላይ ይፈጽማል። በሌላ ወገን የእኛን ካባ ለብሶ በሌላው ህዝብ ላይ በሚያደርገው ወንጀል እኛ እንጠላለን፣ እንሞታለን፣ እንጠላለን። አንደርስታንድ ኖ this is a position we have never been እየተገደልክ ብሌም ትደረጋለህ። So we are saying enough is enough. Loud and clear. ይህን ስናደርግ ግን we want partners across. ይህን እያልን ደግሞ ዛሬም ሌላ የሚል ካለ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ጦርነቶች ሁሌም ትግራይ ይጎዳል። የስ አድዋ ጀምሮ ትግራይ እና ኤርትራ ከፍተኛው ተጎጂ ነው። ከላይ የአሁን ጦርነቶች ጦርነት ዛሬ እየተደረገ ያለው ወለጋ ላይ ነው። ጦርነት ዛሬ አርሲ ላይ ነው፣ ሸዋ ላይ ነው፣ ጎጃም ላይ ነው፣ ጎንደር ላይ ነው። ይሄ የኢኮኖሚ አክቲቪቲ የሀገራችን ኢኮኖሚ ትልቁ ግብርና ነው። ሲቪርሊ ዲስረፕት አድርጎታል። ከፍተኛ የህዝብ ዴንሲቲ ባለበት አካባቢ እኛ ቆላ የመጣ ነው። ጦርነት ቢጀምር ትንሽ ጎጆ ያለ ጉዳቱን ከፍተኛ የሚያደርገው የስቴቱን አቅም እያመናመነው ያለው ይሄ ጦርነት እዚህ ላይ መካሄዱ። ወደ ትግራይ ስንመለስ ላውድ የሆነ ነገር መናገር ያለው ለምንድን ነው? ይሄ ክልል አትሊስት በቅርብ የሆነው 17 ዓመት ለነጻነት ታገለ። ሲታገሉለት የነበሩት ፊንፊኔ የመጡና እዚህ ተደራደሩ፣ ደረሱት። ከዚህ ተሸነፉ። 2 ዓመት ያን ሰላም ከመጣ በኋላ የፈሰሰው ደም ሳይጠግ ነው፣ የፈረሰ ንብረት ሳይመለስ በሌለ ሶ ኢምባራሲንግ የትግራይ በአመራር አሁን እያደረገ ያለው ነገር it is so embarrassing ነው። ዛሬ አይደለም የጀመሩት። ትራንዚሽናል ጀስቲስ ገና ሲጠየቅ ብዙዎቻችን ኢንተርናሽናል መሆን አለበት፣ በኢንተርናሽናል ትራይቡናል አይሰይ ለተፈጸመው ወንጀል ኢንተርናሽናል ትራይቡናል እንጂ መሆን ያለበት ዶሜስቲክ ከሆነ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች የሚዳኙ ዳኝነት ፍትህ ሊያመጣ አይችልም። ኢንተርናሽናል ይሁን ስንል ኢንተርናሽናል አይሆንም ዶሜስቲክ ይሁን ብለው የተስማሙት ህወሓቶችና የትግራይ ሊቃሎች ናቸው። እሱ ሚስቴክ። ከዛስ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተስማሙ በኋላ ወደዚህ ጦርነት የገባ ነው በትንሽ ድንበር ጉዳይ ምናምን አይደለም። ወይ ጦርነት የተገባው ፈንዳው ጉዳይ ላይ ነው። አብይ ሁሉንም ነገር ጨፍልቆ ስዩም እግዚአብሔር ሆኖ ንጉስ መሆን ፈለገ። የትግራይ ሊግ ያለ ዛስወይ ወንት ወር ከሰላም ስምምነቱ በኋላ እነዚህ ፖለቲካ ጉዳዮች ተደራድረው ከመፍታት ይልቅ እያንዳንዱ የራሱን የግል ጥቅምና የቡድን ጥቅም ለማስከበር ለየብቻው በችርቻሮ ይጫወትባቸው ጀመረ። እየነገርናቸው because we knew him, we were victims, we were there. Do not fall for it. Negotiate on behalf of Tigray, negotiate particularly on the እያል መጨረሻ ላይ በችርቻሮ ያባላቸው ጀመረ። because they raised him and he knows them so well.
አሁን ለሁለት ከፍሏቸው አንዱን ወደ ራሱ ይዞ አንዱን ገፍቶ ትግራይን and let me say it again and again ይሄ ጦርነት ባድመ ላይ አይደለም የሚካሄደው ከተጀመረ This is what is going to happen at the hinterland of Tigray. አንድ ሳይድ ከመረቦ ማዶላር ባለው የተደገፈ አንድ ሳይድ ከኮቦኒ ባለው መንግስት የተደገፈ ማለት ነው። ይሄ ህዝብ እስከ መቼ ነው የማንም መጫወቻ የሚሆነው? ሶ የትግራይ ህዝብ እና የትግራይ ሊግ ከጎንና ከግራ ቆሞ ጌታቸው ደብረጽዮን እያለ ከማጨብጨብ ሁለቱንም ጫና አድርጎ አስፈላጊ ከሆነ አስወግዶ አንድ ሆኖ ከፌደራል መንግስት ጋር መደራደር መቻል አለበት። In the past was bad. Wait for the next one. I hope you communicate this to people. ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያየነው ነገር ሙቀት ነበረ። 2020 ሙቀት ነበረ ስንናገር ከጥላቻውም ከምኑ የተነሳ ዛሬ አትሊስት ሰከን ያለ ይመስለኛል። የጋፊን ብራ ወይ መለቃ ወልቀበቲ ለገይት ይራል መለቃ ቢሊዮን ወሊንገል ለማይ ዛሬ ቢሊዮን ቶኩ ቢሊዮን ዲደመራ ከወነኛ ዮራ ከበተን ፉዳቲ ሚሴሰን ከይዘኒ ዋብሳ መለኒ ጀዋር መሐመድ ካ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሞቱማን አቢይ ቀባቴ ይላል ፉሌ ደመቃ ነጋሳቲ ሀብታሙ ለሙቲ ባከን አየማ ከነ ይረዲን ፈረሙ ማራብ ሱቢ አደ ቱ ይወለዳ በአማርኛ ምን ብለው ትልቅ ገንዘብ 2 ቢሊዮን 10 ቢሊዮን 20 ቢሊዮን ተስማሙ። አንዱ የዚህ መንግስት ችግር ውድድር ላይ ራሱ አይስማሙና ገንዘብ ባንክ ስለዘጋበት ነው አሉ። እውነትም የኔ ገንዘብ መንግስት ያለው ካለ ብድግ አድርጎ የእነሱ ካድሬዎች አሉ። አሁን ኢንተርኔት ላይ የሚሳደቡ ለእነሱ ያከፋፍልላቸው ፈቃድ ሰጥቻለሁ ፈርም ያለው እሱ ለማለት ፈልጌ ነው። ሰርሻሉ አቲክ ዋን ራውንድ ወስደን It's almost 8 o'clock. So automatic malaka charge one go danif asra bon rajra lama qof gagabab sine lama qof operatenya durti bo tipo nama sadi gagabab sadi nuga fada Galatum nagenuudhaaf gaafii baay'ee gabaabaadha. Akkuma 2018 jira. Haalli biyyaa yeroo san caala baay'ee sodaachisaadha. Jarri kun karaa yoo gallakkisan hireen uumuu qabu maali? Akkasumas immoo hariiroon isin warroota jijjiirama kana keessa wareegama baay'ee kafalanii isin jijjiirama kana fidan baay'ee waliin hariiroon itti qabatu maal fakkaata? Waliin haasoftanii jijjiirama kana fiduudhaaf sacrifice guddaa akka kafalame hin beekama. Kanaaf amma carraan akkasii yoo dhufe yeroo sanii dhaabni ijaaranii dadhabbiin kaasan. Haa ta'u amma immoo garaagarummaan yeroo saniif amma maali? Amma carraan dhufe maal harkaa qabu Oromoon? Galatoon. Next. السلام عليكم ورحمة الله. لما درتي هدو قلتون. You pay price for us. Lubutek absiste nufjete dente price you hiddu khafalti. Tani gafin kabu. I'm just here to say thank you so much.
Next. The last. Gaafiin kiyya warroota elitota yookaan liidaroota yaada adda addaa qaban jechuun obviously namni martinuu waan jedhudha. Itti aanu immoo waa'ee baasisanii si gaafachuu barbaadee ture. Baasattiin sun qila galte moo ammallee qilee mara deemaa jirti? Yoo ka deemtu taate yoo ka qilee butu taate in suphitamoo baasisan wal'aantaniitiin fayyiftanii hojiitti deebisuudhaaf jettan moo jechuun akkamiin ilaaltaa waan san so namni tajaajila sirriitti hin qabne akkamitti waan san deebisee sirriitti hojjechuu danda'a. Sanii ka sadaffaa I hope this time you understand security kan kee you are at risk jedheetiin yaadannoo Afrikaatti jedheetiin jette. Kanaan durallee ka yeroo baay'ee agartee seenaa marraalee dhageenyeetiin yookaan dubbifneetiin beennullee yoo jiraatu taate liidaroonni beektoonni analistoonni keessattuu yeroo ammaatti akka kan keetiin kun jiraachuun baay'ee murteessaadha jedheetiin yaada. Kana waan ta'eef waan kana irratti hagam yaaddeerta hagam namas dhagaa jirtaa yeroo galii galii namallee dhagahuun bareedaadha keessanii namaa jechuudha. Ati hundarra sanii beekta jedheetiin yaadaa galatoomne. All right, I think that's the last. Jijjiiramni namni yoo dhufe hiriirri Oromoo maali? Akkaataa jijjiiramni dhufutu murteessaadha. Hanga fedhan jaaladhaa kutuu isaan oolamu. Is going. Itu di hidup kucing. Jogo rewanda. Jijjiiramni bifa sadii dhufuu danda'a biyya sadiitti. Tokko kan waa'een sheetichaa hunda lagee namichi qalbii isaa deebi'ee nurraa ka'ee deemu. San Allahu alam. I don't believe. Karatti sin deemu ka'ee sin deemtu. Which is transformation, jijjiiramuu nama hoogganaa san jechuudha. Jijjiiramni gola lammataa kan sirni guutatti manca'u. Transplacement jennaan. Kun kan warri sirna san keessa jiruu fi warri sirna alaa sun dhiibbaa godhamuun fuuturraa godhanii kaasani. Ka duraa sun hin danda'amu ka sirni kufisu sun deemutti deema rakkoo hamtuu biyya fidaa. Yoo danda'ame biyya hambisanii hoogganan jira, mootummaa jira, biyyaa jira. Amma namichi biyya subbadara ta'eefi godhe. Gartee yeroo hunda maal jabeeta we didn't take him serious. We didn't really take him serious malee he used to say you are kind of what biyya tana diigee hin deema jira. That's what he's doing. But we should not allow him. Inni kutuu qaba biyyaan uummata hin eenyu mul'isee. San jeneraalota kadhachuudhaan, ministeera kadhachuudhaan waan dhufu miti. Ibiddatti kenna, hulaas ni kennaaf jechuudha. We know how to do this. Biyya teenyaanis biyya biraatiif olii baana. We have done the work. Beautiful. Hiriirri Oromoo akka mana sodaatanitti anamma an farda usniyaatirraa amna darbanii kabraa yaabbataa misodaan fardi akkan tuule booda warra rakkoon sini galaa kan jiru qaallichi fardarra taa'u kana ajjeeseeti kutu fedha. Nuti farda sadii barbaadna hambifachuu qabna. Akkasiin we work on that. Wanni guddaan namni keenya hubachuu qabu haalli amma jiru keessattuu nuuf balaa hama qaba. Karaa akka bareeduuf isin kakaasu jira. Kontroversii waliin uumuuf provoke waliin isin godhuuf Oromoon amma humna guddoo qabdi akka durii. Guute sirna keessaas namni seenee ala jiru.
durbar mootummaa Itoophiyaa irraa ala keenya dhagaa derbinaani amma akka gaariitti keessa jirra. You can squeeze it from two sides. Two sides. It's not a big deal. When you mother practice as well, I'm worried about post-Abiy Ethiopia in the region. Arda clear map kabachu lakam. Arda clear roadmap. There is no way. Maratha to kurfe ene shakrachu aloje kile nudar ku itindi mamogota. Okay? Iyal balot mudan. Land እምድ ተብሎ አገር አይፈርስም። ህዝባችን አያልቅም። ማስወገድ እንደዛና ከባድ አይደለም። እኔ የሚያሰጋኝ የአወዳደቁ ሀገሪቱ እንዳይወድቅ ነው። ብትተው ይወድቃል ሰውዬው። እሷ አምና ያመጣችው ፈረስ አለ በኤግዛምፕል እየተያለው ጥያቄው ማፍረስ ብዙ ላይ ይውጣ ይውረድ ሳይሆን አሁን ፈረሱ ላይ ያለው ሰውዬ ፈረሱን ገሎት ከነፈረሱ ገደል እንዳይገባ ፍራቸው ሶ we have to make sure ከፈለገ እሱ ገደል ይግባ ከተመቸው በራሱ ይውረድ አለበለዚያ ፈረሱን ይዞ ገደል ገባ የመኪናው ሹፌር ሆነ እኛን ይዞ እንዳይሄድ መጠቀም ነው። ያ አንዱ ፌዝ ነው። ፌዝ 2 ከዛ በኋላ የሚመጣው የፖለቲካ ሴናሪዮ ጦርነትን የሚያባብስ እንዳይሆን ሌላ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት የሚጣጣርበት እንዳይሆን ይህ ነው። እንዴት እንደገባ እኛ ያሰብነው አንድ ለውጥ ሲመጣ ስልጣን ሲይዝ አንድ ሆነን ስልጣኑን ለማጠናከር ኮንሶሊዴት ለማድረግ በሁለት መንገድ ይችላል። አንደኛው ወደ ዲሞክራሲ ሀገር ማሸጋገር ነው። አንደኛው አዲስ አምባገነናዊ ስርዓት መገንባት ነው። ሁለቱም ሊያስኬድ ይችላል። ኮንሶሊዴት ለማድረግ ለመገንባት አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች አሉ። ፒለርስ ኦፍ ፓወር ናቸው። ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ ጠንካራ እና የምትቆጣጠረው ሴኩሪቲ፣ አምባገነናዊ ስርዓትን ለመደገፍ የሚችል የማህበራዊ እና ስነ-ልቦናዊ ያለው ማህበረሰብ ሊኖር ይገባል። አብይ ምንድን ነው በለውጡ ጊዜ ሴኩሪቲው አንደኛ ህወሓቶችን ገፋቸው፣ ሴኩሪቲውን አዳከመው። ኢኮኖሚው መለስ ከሄደው በኋላ በዝርፊያው በሙሉ ተዳክሟል። ማህበረሰቡ ብሔርተኝነት በየቦታው ስለፈላ አቅሟ የዛለችን የኢትዮጵያን ስቴት ሁሉም ደቁሳለሁ ብሎ ሲሄድ የለም መስሎ It took a punch. There's no muscle there. አንዱ ቀጥታ አብይ ባለበት መንገድ ራስ እንዲሻገር ስንለው እሱ አምባገነናዊ ስርዓት ገነባለሁ ብሎ ሲሞክር ስቴቱ አቅም ስላልነበረው አኖክራሲ ውስጥ ገባን። አኖክራሲ ማለት ስርዓት አልበኝነት ያለበት መንግስትም አቅም አጥቷል፣ ግን የመግደል ፍላጎት አለው፣ ይገላል። አቅም የለውም። ተቃዋሚው ይታጠቃል፣ ይታገላል። ስቴቱን ለመቆጣጠር የሚያስችለው ፖለቲካዊ እና ድርጅታዊ አቅም አይኖረውም። So what you have is a disorganized violence. ሎለስነስ ነው። አሁን አብይ ባለበት መንገድ ከሄድን አንዱ መንገድ ወደ አናርኪ ቶታል ኮላፕስ ስቴት ይወስደናል። ሁለተኛው መንገድ አብይ ወረደም ቀጠለም አንደኛ አብይ አሁን አምባገነናዊ ስርዓት መገነባለሁ ካለ አይችልም። ኢምፖሲብል። ከአብይ ትንሽ ጤናማ ያለው ሰው ስልጣን ላይ our option is to go to democracy. To go to democracy መጀመሪያ ጦርነት ማስቆም አለብን። ከዛ ስቴቱን ሪፔር ማድረግ መቻል አለብን። ባሱን ሪፔር አድርገን ነዳጅ ሞልተንለት ከዛ በኋላ we might have a chance to go to democracy. That's why የኢትዮጵያ ሊግ የኢትዮጵያ አንቂ መወያየት ያለበት አንደኛ ይሄ ሰዓት ሲወርቅ ይዞን እንዳይወርቅ ስሙዛውት የምናደርግበት፣ ሁለተኛው ከስርዓቱ በኋላ ሌላ ሚስቴክ አድርገን
ከዚህ ሰውዬ የተረፈችውን ሀገር የመጨረሻ ብትንትሮ እንዳናወጣት በጥንቃቄ መስራት የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። ወልቆ ቀብና I believe in walking and talking. Talking and walking. Nama waliin dalaguu barbaadu, nama gaarii qabu, nama waliin mari'achuu barbaadu, mari'achaa dalagaa deema. Kaalee Minnesotaatti walgahii ayyoota hojii godhaa turre. Har'a Daalasiif jira. Boru Beekiraatiin jira. Namni keenya gariin ganamaa galgala ala dha'uu barbaada. No. We don't have the time. We don't have the liberty to sit and argue in the yaada gabbisaa yoo qabaate deemaa sun hin ta'u walqoo qabna namaa boolii qabnu walqoo qabnuuni alattis biyyattis marii bal'aan oolaa jirra dalagaatti deemaa jirra sun ibsin yaachisanii waa'ee baasuu qo'ate jette yeroo hypothetical godina we're talking about rakkoo hama Itoophiyaanis Oromiyaanis Tigraayis Amaaraanis waliin qilleera gudeema biyya deemnee sobbuu wal qaanu sabbooda garee dimokiraasii ceesisuu eegasa ceesifne baay'ee booda hiree murteeffadha maal jiru sun jiraachuu danda'a garuu fuulduratti amma garuu mataa jiru irratti maal maran amma maran amma maaliin jaabeeta mataa qaallichi bubburise tana baashaa irra keenye diigarraa dhaabne yeroo sanboota kiniinii fi maaliini fayyifna sanboota amaamaa kalara kamiit irra goona kaawwee kana irra keenya sundataa teessan maal jiru right now stop the bleeding cure the wounds Baasaa wal qabatee maybe adina rakkoon jiru beekamaadha Itoophiyaa keessatti. Eessarratti akka ta'utti xiyyeeffatamellee ifa ta'eera. Garuu ka jiru hin suphinaan biyya odoo hin taane surgically remove goonallee yeroo jettee haasoftu jira. So amma obviously it is to the point where liidarri amma jiru kun waan kana fix gochuu waan hin dandeenyerra there is no return irra waan gaheefi kanaaf maali clearly wanti qabdan jechuu barbaade. Oh bareeda akka gaarii ibsite rabbi si haa ibsu. Hin dulloomee hin dadhabellee warri hiyyaas dabarsuu jira warri ibsutti beeka. Haalama jiruun of eeggannoo guddaa gaafata. Sirna hoggaa jennu hoggana jira, mootummaa jira, biyya jira. Mootummaan garuu paartii qofa miti. Militarii jira, security jira, diinagdee jira, jaarmaa adda addaa jira. Total revolution yoo deemtu taate qaallichi qofa osoo hin ta'in sirna saniis diiguutti dhufta. Kun bifa hedduun miidhaa qaba. Hojiin keenya is about preserving the gains we have made so far, then advancing more interest. Kanaaf akka itti deemnu akka dursaniis hin taatu. Surgically immoo akkas qofaa miti. Kaansarri akka tokko qaama keessa yoo bal'ate bika tokko qofaa miti jechuudha. Some will give it chemotherapy, some will remove it, right? So I can't go into details. So those are. Yeah, I don't want you to go to details. Only kan lagi cuma nobat jadi ya. Kemarin tuh saya security dia awal kawate. Kalau ada cheese, highway buka kisah sana ada cheese. Rabbi karat lu. Garumo makina kes tae, yo makina kes dia accident ini nak dufa. Jemo mana kes itu harga barat dem tahu. Ultimately, I'm not going to you know. Nas buka uang kan ini. I achieved everything I want in my life, and I have 3 wonderful young boys. I have a legacy of children. And all I have to do is protect my legacy and raise my children, right?
but it's still not enough. Qabsoo amma godhu kanaayi legacy protect goona. Protect goona legacy protect goona. Ilmaan itti guddifnaa waan isin guddiftan. But wayyaanee fi sodaa wayyaaneetiinis jilbiiffannee qabsoo deemne maraataa biyyaa fi uummata keenya qilentan nu deemu kanaafis hanga fedhe dhidhiitata hanga fedhe eenyama baasa. Yoo barbaade dirooniin erga malee sodaannee dubbachuu irraa hin qoru. Dhaga'e waan inni ta'u jiru. Is losing bar. Dur maqaa Itoophiyaatiin kakatee deema ture. Keessaa mul'ate. Naashinaalizimii Oromoo keessatti dhokateeti warra biraa dha'uu barbaade. Uummata doggaasee yoo galle amma ofiidootti galee galtanii ofiidoo manguddoota amata meeqaa firraaree dhukka irraa dhadhee deebise galee deemata. Is retreating. He doesn't be nowhere he can retreat. Maaliif qondaalonni ofiidoo kunis 2018 amat 27 uummata keenya waan isaan godhan osoo beeknu carraan kennameef to redeem themselves. No namni umta osoo jennu nu guddisanii shayxaanatti hiree Oromootii hiree Itoophiyaa kadhan. Dura isaan diige bar Oromoo fi Itoophiyaa diiguu duratti dura ofiidoo dha diige. Manguddoota maqaa wal qaqqabee deemu kana gara galee ilaalee beeku. Booji'amtoota jira. Na biratti he humiliates them bar. It's an incredible stuff, you know. Baalagummaa ankaniin waa meeqa isaan gurraan gayaa ture dira isaan irra qabsaa ture at least umrii isaaniitiin hin kabaje. He never had respect for them. Arraa waggaa gamaa gamanaa muddamu isaan bira dhokachuu barbaada. No, one, they should not be used. And even if they decide to rally around it, they will go down with him. Amma booda akka saleetitti gurbaa kanatti hirkanneeti biyya coranne jennaan no way. They will pay for what they did the last 27 years. They better be part of the solution. And I know, but do I need to akkasii keessa akka seenan maaliif muuxannoo dha qaban ni beekan. Gurbaan kun qar moodiisi hayyoota biyyaa akka biraa adiisi. Jarma isa guddisa kanallee dhaggeeffatu waru. He never listened to them. Amma muddamnaani bakka hundaa waliin qaqqabee footoo wajjin qaba. Itoophiyaa footoo poolitikaadhaan soo seeviin godhamu. He thinks he can deceive the whole country bar. Lola Tigray qophaa'aati Jalasoorii fi Isaayyaas qabatee deemu ture. I knew what he was doing. He was preparing for war. But ummatan nagaa jedhee shawwatu barbaada. Namni footoo inni otoo kana argee quufe amma. Kanaaf karaa amma deemu kana aarsaa barbaachisaa kafallee maqaa nyaate bara. So ajjechaa barannee jirra amma dhibbaamee ajjeefamaa jirra deemaa jirra. Kun namni akka uummata keenyaa ulfaatu number, you know. Afran kallo maal waraanni muruu marti guutoo amma kudhan roobaa shatti nuru ture naannoo Harreetti warri Ijipti gaafa dhufe. From 75 to 85, 1875 to 1885. Amma kudhan booda waraan roobaa shan mootanii ari'an. Abaaboo jaarraa Bagdaafaa. Amma lama booda waggaa waraanni milee dhufu. Aboo jeen. Fardi nurraa dhume, dargaggeessi nurraa dhume. Xiqqoo osoo hin fayyadatin lola kana hin dandeenyu jennaan. Aboo jeen shari'aa haa barbaa tolchu. Afur fuunee lakkuu irraa warra waraana seenii jeen. Oromoo wal waraan dhumu. Abiyyi nu fixuu hin danda'u. Akka hiyyaa ajjeesuu danda'a. Akkasuma ajjeesuu danda'a. Nu fixuu hin danda'u. Warri amma duraan nu fitin kunis nu fixuu hin danda'u. We will outlive them. We outlived every regime. We will outlive this one as well. Individual might not. Baro could not outlive Derek. Or Nani could not outlive the parent. I might not outlive this guy. But the nation must outlive every bastard that comes and tries to crush us. Golini, narrative. That's not the issue. The issue is the struggle must continue. The national struggle, the nation building project must continue forward. We'll outlive him and we'll beat him. And we will repair our country. We will end this war. One way or another, with or without him, we must end the war.
We must repair the wound he created. We must repair our name. He embarrassed us, brother. He embarrassed us. He does not represent anything close to the best of Oromos. He represented the worst. He brought out the worst in Ethiopian people. You know, the worst, the darker side of Ethiopian people was brought out by this guy. It is time to face this demon. In the war, repair the country, and hopefully move towards a democratic system where individual rights, group rights, national rights, religious rights are respected, where we might move away from talking about war and repression, then we can talk about development policies, economic policies. I might not see that, but I want to make sure Kauso Kero and Oromo and other children of that country will have a better future. Yon Senglagin, Sumulajun and Deo, Oradala, Setunis Jalada, Nagala, Batao, Mama Sangro, Tayakatun, Asabatun, Basalkum, Bahulum Bakwakabuli, and a bad open Madrak, Hulum Yagarachin Zega, Hulum Yakawachis, Yagarachin Satan, Madivata, God is in my day, Yagin Rajin, Hulum Marsatalo, Mars Lasset Chalo, good. Madras at Aktual. Hasabatu Mutasha, you might find good Madrafubat, you might find good Madakubat, Yalgabatu Matayubat, Madrak, you would have Hotrano, Salatatu Masagrando, Danadabuli, the Ganabula.